Kum kada kajing ai mensim bat penchlu riki samla jong athain so semper barok kawe. Ka henyo trap youth council jong ka so semper circle. Ha ka kharwe tarik unaitung arjara paulai. Kala yo ban penlong daga program penkuburom daga first tour shaprang excellent awards. Ya ka samla Jessica Marwen kabalayo ka kerdan top 20 ya ka exam embus arjara paulai. Naga Saint Fernando Higher Secondary School so semper kabadan ha East Khasi Hills District. Ha ka naga sngi ka HYC so semper circle. Kalayo ru ban penlong ke jingkop dor halor kapang natural environment balayo ru ban sam kusnam daka sernot badaka song pisai kinong job bar kajing ai sungba daka momento yaga school Pearly Stone Academy Secondary School Morengkang kabadon ha East Khasi Hills ha kababaro ki kana kilapas shispa naka shispa persen ha ka result jong ka embus jong usnam arjara paulai ha ka sngi layo ka jingkram naka kemi jong ka Jessica Marwen kinoi hikai bat kiwede kiriurang ba harengkat daga jingan dan langru ki pajba ki kana school ki bala syap khas ngubah kene kasngi Kasmi ke Baluta. Iran kamha pekejala jungi marbelai kisamla jungi kikna jungi anda kena pas ha bunsen kim jukwa bantre pekejala lajo marbelai kaduna plat kapisa ngatrai andrei kenmau nangni nakmat yepi kena school bro anda pila nang lasta kenmau jwana pimi ada pimit ini nak jalan rajam naik masa. Hari ini kau Indonesia jadi benpecua, jadi kamu pergiu, ialah kadang ketan, ialah kesenang ketau, ya kejalan ini berkawai. Nomor empat justru menurut sekolah buat mikum kita kena pemit kum kita kena. Dengan kerana Indonesia kemarin, kiwai sekolah Islam kumpet yang saya lihat, iki kena ialah persang ban agak jenis kamu hasil Bandangnya sebut kena banyak tadi top 10 di dan top 10. Saya kendiat ngerang asuh hai ke justru kemen ke pekrawe ke degawai ke sekolah. Ka biarli agak hak dan nak kemau dengan pek kini kamu bentuk. Biarli Stone Academy Secondary School. Ya kini sekolah nak ke jinsu kemen baru boleh degawai ke sekolah. Sebab kebayo waktu pas tu kena hak ke exam. Berada muda. Waduh tinggalman, hakawai kesini pin sayo, rapi trace tau. Cuma jingro kamkut tangan ni. Kalau on boy keleng, abar jo kami kelihatan. Makin selong di arsitek, selong di artis, kibun, ikam, nak kalian jingro. Om sudah bagi kompet, aja kamu mengajarkan Andrei. Aku kisah itu, pizza linggo, anda kelak krim jingro am pizza boy kaleng di Jakarta. Wat community kajinyo jumpi kekutang ane kajingro. Mereka boy kaleng jo kami kalian. Dia kaleng jui kesengru. Dan kadang kena kompetisi seno kada piko lek petiap lang ini. Nyolong di belakang lagi menyerap. Ya kena yon se ya kena skor kibum ko. Ada kena competition akan jingro pentit ini nyolong kita kloi menyerap pipi. Kalau kau yang berta, kalau yang ilek orang cakap, besar. Kalau kamu yakin, kan kau yang besar kalau julek yang kena kisah baca tentang KSU. Kalau malah cakap, but I'm saying di kena jogi, but I'm saying di bagi aku hari cekule bagi jadi. Nah, apa ni aku nak jadi pergi lah dia aku, kau pun aku berjalan jadi. Pergi untuk kan, ustaz bah. Ulah tu ya kicing jadi jadi kesini jadi lembah kerja start di rumah.
lembaga FSIS, MPS, berkiwe-kiwe ki kedan bagi kidon, bertu yang kamar gaji, bertu yang kepelati. Dan ini itu kunci sama jadi kunci kena jadi. Kamu apa kasa super berkawai bakat ketika dona kepelati. Nah, baik compare berkiwe ki cakap kematahan kiwe cakap pada saat dia kinas karena kamu pun kasa super. Nanti pokok super di sekolah berkona mah. Dengan raksa yang kedua kematahan jauh dari kacau. Berujung dari kecelakaan kue. Jadi kecilnya juga SPC kalau mana ada sim susu, jadi bagi nak kau susu hai kita kita kamal. Kalau awak dia banyak kun, betul kata kamu sim kun competition bagi way pada kerja perlu. Banyak kan kata kamu sim kun berapa lagi kun kemudian nilai banyak compare dari banyak kun itu kita kamal kita kamal orang ini. Kemudian bagi sensasi itu ada lah kalau kita kamal. Oh sensasi aku umandari. Ay pentai yang officer kan bahaya. Lah kalau keselong masih kita nak tidak berkasta. Dia boleh pergi ke kelas sekolah pendidikan yang report yang dia tutup macam ni bah. Idai berani sini kena bagi dah nak kata sini kun, sini competition in a fair way. Oh, apa sih kau kun? Kaba peka